Kakasi Students Union Mauba Unit kawai ni kisna trekam jongga KSU Mauprem Circle mentakas ngi kala pelong ya ke program ban kerjaan puli da kaba pensiu by school syaki saupongut ki kena puli ki bana ka school Mauprem Presbyterian Secondary School ki badon kam tam kitu ki bawan na kilong yeng ki ba kamduna kayo ka kon kani kalong shibenta na ka jing angnut bat ka thong ba ka seng kalong ban kentiu ya ka puli kadang li bat ban nyarap iki ki mekik pa ki ba mat iki jing ha kaliang ka pisa ki baladon lang ha kani kasngi kilong usamla Alaric Kharjana ubadai u Education Secretary KSU Sengkemir Principal ka School ubadai u Babu Theo lalu urang ba shnong ka Mauba uba Ariston Thaba kinong yalam ka KSU Mauprem Circle u Principal ka Mauprem Presbyterian Secondary School uloong ba nakaliang jong u bat ka school kidap ra kajing songu ya ka KSU ka badang macam snamru ka seng kalala ban ajing rap komba arpongut ki kena school bat menta usnam kajing rap kala kenjo syaka saupongut ki kena school kajing temu jong ka school kalong ban yarap yi kilong yeng long sem ki baduna kayo ka kon laban rap ba ulaong ba ka school ka ba ka school kalabo ya ki kena school kam dei ka bahe ndrei kalong saus pa san phoding ka shisnam dadu nursery bat pras pa dingka ya ki class 10 u principal ula kit bok kit rupiang ya ka seng hi barok kawai bakin nang la ban ai ka jing syakri ka ba bahatam na ka benta ka snong ka thau ka imlang ka salang bat ka ri bat ka cai ben riu barok kawai hakani ka sngiru layo ban IT ya ka pisa sha u principal ka school Mauprem Presbyterian Secondary School da Education Secretary ka KSU Sengkemir usamla Alaric Kharjana. Abang Islam yang kata ke jempenian jauh ke sekolah ke pensekolah keman pensekolah dap saya abang yo sekolah ba hapdeng di junction di berat tam kenre kila ke sekolah ke ayeng kumni kumukalong ingedro ba kumka Mauba Unit apa kesem ini senjam idetan disembor berat tam makseng kala panai kapakong sangi kalong ba nakaliang kaseng ini jingai ilong tang idang banang ay musim ipi kihat berat kumju ipi kena pulih nomor kajing tristom ni bonsen kamdei na kajing yo Andai kedai nak mon jadi, again, ba kum kihap ki beren hidon hone samla pulih, ba kamtam kimi kipa widon dekat hone, akwa ba simat berkat na benta kalawai, dah kaba kenmau ke ikhtiar hi, ba kajing kiu hi, kajing nang kajing stan. Ingat ba kum kaseng tharai ye advisor joka Mauprem Circle benta di lapan sengo syafi bahwa kum kaseng nidon ikiwe ki school nidon ki school ki pasengai ba sejatolong nidon kuwi ki school lo sotun nidon sejantia nidon seribhoi nidon sa west khasius nidon de kini ki school baro kide hi ki school ki ba ke union hi bro kowe kepenian bangidon ki jong ki managing committee ba naka yang ke union la thau bon penian ki nget ba hakadi kapor kepeningkong ru ko abon persong kolong ba hakini ki skol ke bingi ai ya ka jingsakri la bentan ke bahakamian jong ki parodo personal bujungi kepeningkong ni kepengikai kolong abotiwan ke skol kepengidan kolong bon pensong ile de ba piduna kene ni bentan ndai pidi bon pensengan pentingan yelo jong ba pidon rengkat ba KSU hi kandan rengkat ba phi nget ba kum ki hab ki berat kina pule don ni kemensiam bandang ikun bandang kentiu hiladi amar abukut kisngi dada pimdan kejingsanya lani kejing tristom nalajang kejenjar menpoi sekatang kibun kijingkar ngatrai playo so ni babu tio i advisor jongeng hendiat bensu
suai sembot pekat kami kalau ba ke isu hi ke terirat ba na bentak ke bahakamian jok ke imlang salang buat ke pardo parsnam ndre ke isu akan ke por ke tu supi pendan pekat buat keseng abade begini ke isu abade pulih putih abade pakai imlang salang pendan rekan semua tu bagi isu keseng keseng kadehi depenta kaloi jom keri bajai menteri bujingi abang apet yakni gedong ketan mene perboyo benkeren di samla rempa samla ares ila omba ringnya ujor bat kiwe di para nongsong sinong bedan hamne ki pardo parsnam jingi ni don tangkumba hapo siljar kawehi kalomba ni hapon kentiu ina jam hakikam kijam kumangai kat pengadang yan bene ngawan sini kejakan bunyi hakikam kijam bunyi gede kinangweng dengan ba lingban jing trishtom lingban jingnang ke jingstan kum kisamla bat ki hab ki beren kwa pin kentiu puan ya kaying kesan ke jongpi dak bersyakri hang ya kaying kesan bagi keriu ke jalan dia hiburak kuai namdon tan ban kentiu lani ban anjing mot susu ndre nganget skam ba tang ni di kinja kentin ru nganget ba pisong tu kejing mot hi jong keseng kelong ba nginya dan mekat nginya trailang but nginya penem iwe nginya kentiu iwe but nginya penteli padang kerja menteri kejungi Nakulan ini ngayo ben punya ini juga beren mulai besar kalau bentar kisah pun di sana buat kita memang punya ngayo ben ai kalau tentang kerja harus pak boleh sebut bisa jalan